нет. Не является. Но потому что оно все равно зависит от каких-то, во-первых, других стран, потому что они попродавали все, что здесь было, свои какие-то там заводы, не знаю, и поэтому они в любом случае уже зависят от других стран, потому что сами практически ничего не производят. Es uzskatu, ka mēs esam neatkarīgi. Tas jau arī atkarīgs. Tieši arī, man liekas, ka tauta, mēs varbūt esam mierīgi pēc dabas, ja? Bet, mēs paši visu vodam. Все эти фабрики у нас закрыли, и как бы немножко мы зависим от них. Но, в принципе, мне хотелось бы думать, что государство независимое. Es domāju, tomēr neatkarīgā. Jo, labi, Eiropas Savienības daļa, bet tomēr jau likums mēs pieņemam paši lēmumus izdaram. Es domāju, ka Latvija ir pierādījusi sevi, ka viņa spēja būt neatkarīga, jo tā ir mūsu dzimtene. Если посмотреть вообще на глобальный мир, то покажите хоть одно государство, которое полностью независимо, то есть по-любому от денег, от валюты, от того же потока инвестиций, resursов. Es domāju, ka neatkarīgi pat par sevi, bet, protams, ir sadarbojoties ar Eiropas Savienības un ar Eiropu. Protams, ir daļa, kas ir atkarīga no Eiropas, tas pats Eiropas Savienības fondu naudu un viss, kas tagad notiek, bet, pat par sevi viņi ir neatkarīgi. Es tā ceru, ka viņi arī tā paliks.